aho twagera kwicara harutindoru omuruburaro twashanga abatura barubireho emitumba n'ibiti batyo niko kutugira ngo babizire kora burungi ubwansi nk'abatura aho byarema nabo bakasharamo ku rukingira cumwe aho bwahate cweka cya buraro hamwe n'akajaro muri ntungamo batakubasa kucwekanisaho hakiruka cyona uyiroho kwetorora umugombora ya Rugarama ukaraba kasana ukabona kuza kitagata Nukushashi agokuba ororguto rubenu rukore bintu byinji munonga na munonga ba boda boda emotoka zibeni zirabaha mwene hati twabana turebe mirimo y'aba boda boda bazihire tubacukora mirimo yabo kandi ororguto mwene nyigeno ndyo muhinji owo butunda hamwe umwani hamwe na nentura nintangara kunkora mu stoha yanje butunda bwona bwizwire munonga tinkubusohoza okubutwara ahandi kugira ngo unyihe makasente mbwenu ka government mwaba mutakozera aha tukakora tukatunge sente imwe numwenda kwiyaho musoro orutindo rushwekere abantu ebyo kurya byona nabwo umusozo wo kuburaro bukuza rwa mabondo imotoka tuzakirabaho imishoboro yemerire abashubuzi bamubaronde cyo kurya kibuzire ati abantu bashobirwe abebembezo ku rugo mu ruburaro wodi na munonga ba kansara baba bina batura babarukora burungi ubwansi konka byona byawe byabushabwa nyuma ya mizi kutwara buri kimwe kibabanu bataho abantu tubakitambara accident ahaneza amani abantu bina maganya mingi nabatuterera amasimu ahabwo rgutoru nitwe nk'abebembezi tutwakibyama mbweno rutindo ruchwekere twatero marango mu town council twatero marango mu district tubakwenda ugeraki tubakwenda kutukora chairman w'aba boda boda ahabwa buraro ward yatugira ngo ku rugaburaro kuza kitagata aho babiri ni batwara 13 babwa hate ni batwara hemitware 2 ahabo kubana betorora ki haro murushozi funere accidents nyingi akuba ngo umuntu twakwijana rwo ko nico tuterireho emitumbe kugira ngo umuntu yahika hariya abena amangu aho muhanda tuguruho gukorabaho. When you reach Ihara, there is a spur that goes to Buraro. There is another spur that goes this side of Kasana. There is a rich Barichangu, which is targeting a project agent bank, then the project is Kasana. The Sum is targeting area River Swamp. They are in aho twarigire mu ruburaro twasiga motoka hamwe n'amapici garuko gwaba garesere bwa nyuma yo kuburaho kwambukira gasha kwa mayi kwa twakire